Spisak korisnika možete pronaći kada se ulogujete sa glavnim nalogom i u sistemskim podešavanjima pronađete opciju korisnici. Program Avocado se licencira po osnovu broja aktivnih korisnika. Broj aktivnih korisnika se može menjati tokom rada. Odaberite korisnika čiji status želite da promenite i kliknite na dugme Izmeni izabrani. Otvorit će se forma u kojoj možete da menjate podatke o izabranom korisniku kao što su korisničko ime, lozinka, mail za oporavak šifre, uloga korisnika i dodeliti štampač za fiskalizaciju. Međutim, ako kliknete na kućicu Aktivan i poništite ovu opciju, korisniku ćete zabraniti pristup programu i smanjiti broj licenci. U prikazanoj tabeli vidimo 6 licenciranih korisnika, dok je jedan od korisnika neaktivan i samim tim se njegova licenca ne broji. Ako želite, korisnika možete ponovo da aktivirate tako što ga izaberete i kliknete na dugme Izmeni izabrani. Klikom na kućicu Aktivan korisnik se ponovo aktivira. Korisniku možete promeniti ulogu tako što ćete izabrati na primjer da je postao pripravnik. Nakon toga potrebno je odabrati datum i ukucati broj pripravničkog rešenja kako bi pripravnik mogao da potpisuje javnobeležničke isprave iz svoje nadležnosti. Osim toga i svi ostali korisnici koji prilikom izrade isprave odaberu za potpisnika ovog pripravnika, odštampaće na ispravi potpis sa generalijama izabranog pripravnika koje će on moći da potpiše kao svoje. Na kraju unosa svih potrebnih promjena kliknite na dugme Sačuvaj kako bi se sve promjene za izabranog korisnika sačuvale. Broj aktivnih korisnika povećao se na 7.